çıkanıga 5 yıldan beri Allah'a şükür. Kiçkine suğa serap olup, eğer ottumuz hem şunuman su qarıladı, içemiz. Rahmet oşangayım, ömrünü versin. Şundakalar ne kollay veremiz. Bizge aş vermesi, nam vermesi hem şundaka kıyınçılık, köpürülerimiz, yol pollarımız, sularımız şundakalarga yardım versin. Şu 5 yıllıkın içinde şu suyunu götürüp 50-60 üylük suyunu içiş tutat. Taza suyunu. Anan Jaradar'da Jaşılköl degen yerimiz var. Bir 30 üylük var. Angayam şulan 1000 metre şulan alıp berip al suyunu çıkartıp berdi. Oşon jardam menен hazır el su içip otat. Общий трасsadan hazır Çarvak Gumkana su ketip otat. Çarvaktın nemege bankınayam oşo bala salım salgan. Men bilişimçe. Milyonga çıkarıştı okşaydı. Anan oşonun milyon menen bu taza su ketip tutat. Bizim toktogon taza suğu sebebi oşo trassaga gireyet Gumkana degen üçün biz toktop kalıp hazır Gumkana Çarvak oşo bizdin dostun tuşunda bulak var, çoğun bulak. Oşon menen hazır trassada su ötöt. Oşonun içinde hem Aybek'tin salımı var. Aybek'e şuna yardımlar verdi. Bizge akça masale çaktan dağı masale berdi. Un produkta, may say produkta berdi. Jollarыбызды оңдоп berdi. Şu jer masalesini daha bereriz oda. Buna jollarыбыз şundagı oңдоп, buna saylar şundagı oңdоп berdi. Şu Aybek'e okşagan deputatlar köp bolsun Kırgızstanda. Sel alıp ketken. Hazır Kudaga şükür murungudan dagı jakşı jolubuz. Saylarыбызды oңdоп berdi. Bardığımızda oңdоп berdi. Kudaga şükür. Yardım kılıp şu mektepte 16. yılı başladık. Yana cinde tohtap kalıp 17. yılı cinde tohtap kaldık. Aylı hükümet cinde yardım veremem deyip şunu yardımıga karap kaldı. Keyin yana el özümüz çoğulup. Ondan keyin biz mektebimiz tohtap kalgandan keyin deputat Aybek Altınbek şu kep kalıptır bazıga. Bu nima qilyapsizlar? Shunaqa mektep. Bo'pti, mendan yordamchilarga deb 2. etajga 35 ta pilta ber. 20 ming g'ish berdi. Şu adamı türtküsü bilan yana maktabda boshlab mana shu ahvolga yetkizdik. El bu maktab eldagi ashar jolgan bo'ldi negiz. Aybek sababchi bo'lgandanmi biz hozir u bir etaj quramiz degan maktabda unda hozir 3 etaj maktab turadi-da. Shuning uchun bu Aybekka o'zim atimdan, el atidan, o'sha kelajakka xizmat, kelajak cho'ngayib kelayotgan bolalarning atidan razılık aytam. Densoluk, onga uy bilan baxt. Memleket var, ilçes mahkemeleri var. Ne kalasa bardığı, kol kavuş kılıp bunların bardığı üyleriniz, ne kalasa bu nöbetlerimizin bardığına yardım verecek. 25 bin somakta, sementini, yüzün şu bir yerini işletinizler. Allah razı olsun. Bir yerini işletinizler. Anam bu da kalasa dağı ne yardım olsun, Jasurga aytasızlar, nerede kazanacağım var.
жабыр таткан үй бүлөлөрдүн катарында Өмүр экенин үй бүлөсүндө мына коңшуларына мына 4 үйгө бардык болгон мүмкүнчүлүктөрдү ошол убагында жеткизгенге аракет кылдык. Мындан сырткары биздин аракеттерибизге жардам катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алтынбеков Айбек Алтынбекович ошол сел алган күнү эле эртеси күнү келип бул жерде тургундар менен жолугушуп, алардын ушул жабыр тарткандарына өзүнүн жардамын берип, ар бир 4 үй бүлөгө 25 000 сомдон акчалай жардам берди. Мындан сырткары биздин бир эле бул көчөдө эмес, Арсланбап аймагынын жогорку участогусунда Турбазанын жанындагы 4 үйгө кирген ал үй бүлөлөргө дагы акчалай 30 000 сомдон жардам берди. Мына ошол үй бүлөлөрдө жаш балдары бар, аларга бир эле мындай акчалай эмес, азык-түлүк жардамдарын дагы берип кетти. Мен учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Айбек Алтынбекович мына пандемия мезгилинде, карантин болуп турган мезгилде райондун атуулу катары, биздин райондон чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары өзү дагы келип шайлоочулар менен, эл менен жардам берүү иштерин көп жүргүздү, айтып кетишим керек. Жакшынакай заңгыраган үй болуптур. Бул жерде тойлорду кылыңыз, келиндериңиздер, балдарыңыздар көбөйүшө берсин бул жерде. Мына балдар үйлө элек балдар болсо, жакшы жаңы үйлөрдө үйлөнүз. Эшигиңиздин алды чукур эле, мына азыр сонун болуп жолдо көтөрүлүп калыптыр. Арсланбап айыл аймагында чоң сел жүрдү. Мындан 14 үй бүлө жабыркады. 1 километр сайынын жээгин бузулуп калды. Ошондой эле 2 километр жолубуз, ошондо 4 көпүрө түп тамырынан бузулуп калды. Айыл аймакта 2 миллиондон артык зыян келтирди деген кыянат чыгардык. Ошондо 14 үй бүлөгө, ошондуктан 6 үй бүлөгө түздөн-түз үйүнүн короосу ичиге чейин сел кирип кеткен. Жогорку Кеңеш депутаты Айбек Алтынбекович тарабынан түздөн-түз акчалай жардам берилди. Учурдан пайдаланып, жалпы Арсланбап элинин атынан, айыл өкмөтүнүн атынан биздин депутатыбыз Айбек Алтынбековичке чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ошондой эле бир көпүрөбүзгө жардам берип кетти. Ал бүгүн көпүрө уже пайдаланууга бериш арабасында турат.